Uwo mugabo rero uri mu rukiko yitwa Okello, yishe abana 4 ku manywa y'ihangu mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala ahantu hitwa Igaba. Uyu munsi tariki 13 nk'uko umuntu ari kunywa amazi yari mu rukiko bamuzanye kuburana imbere y'abacamanza bose b'igihugu cya Uganda n'abaturage bahari ahantu yakoreye icyaha yica abana. Ariko ikintu kibabaje ni kimwe cyonyine, bamubajije ngo ese hari abana wishe? Arabasubiza ati reka njye nta mwana negeze nica, n'abantu babivuga ntago banzi, najye simbazi, naho hano sinigeze magera. Bazanye abantu cyangwa ababyeyi n'abarimu bari bahari aho mugabo yica abo bana, batanga ibimenyetso ndetse basobanura batanga gihamya ko bari bahari uwo mugabo yica abana. Nyuma yaho haje guhaguruka abacamanza b'uyu mwicanyi uzwi nka Okello, basobanura babaza ababyeyi nabo bahamya ko uyu mugabo Okello yisha abana. Umucamanza cyangwa se umuroya w'uyu mwicanyi yabajije ababyeyi ati mwari muhari? Ngo ntabwo twari duhari, ngo ariko twahageze dusanga abana bapfuye. Bashatse video nimwe igaragaza uyu mugabo ari kwica abana bayibuze, ariko ndakwibutsa ko video ubwo bamukiraga kuri polisi cyangwa bamwambika amapingu video zirahari, ariko afashe icyuma bashatse ubucamanza bashatse ikimenyetso cyose kigaragaza ko yisha aba bana barakibura. Mana y'isi n'ijuru. Ubu tuvugana uyu munsi ku itariki 13 ho dukoreye iyi nkuru, umucamanza yemeje ko iki cyaha cyangwa se iyi dosiye izongera kwicara kuri tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu ku ikaritiye aho uyu mugabo bivugwa ko yiciye abo bana 4 abakuye amajosi, abana bato b'imyaka 4-3 ku ishuri. Ikibazo kirabaza ngo abaturage bari kwigaragambya mu gihugu cya Kampala ahantu henshi hatandukanye, mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala ahantu hatandukanye, bavuga ko uyu mwicanyi niba bashobora kumuzana nk'abazanye keke ku meza, imyenda yambaye, ukuntu ari kuvuga, bakamuhereza n'amazi ya Rwenzori akanywaho, bakibaza ese abandi bafungwa bose bafunga bapakira muri za pandagare bakabatwara nabi cyane, bakabakubita inkoni, bakaza mu rukiko batagishobora no kuvuga no kugenda, ngo bitewe n'impamvu z'ibya politike cyangwa se gufana cyangwa kuba bari inyuma y'ishyaka ishyaka nyine rirwanya leta, boko babafata baryo. Uyu muntu wisha abana ku manywa y'ihangu kuki batamufunze cyangwa bamwice? Mwabantu mwe mu rukiko ndakwibutsa ko iyo urukiko rwicaye ruricara, umuntu akaburana, yatsindwa cyangwa icyaha cyamuhama agakatirwa. Ariko iyi cyaha yakihakanye, aravuga ko nta mwana yegeze yica kandi nta n'ibyo azi. Uyu mugabo Okello Christopher akaba avuka mu majyaruguru y'igihugu cya Uganda. Biravugwa ko abana bose yishe 4, harimo umwe wenyine utari umwana wo mu majyaruguru ya Uganda. Ndakwibutsa ko biravugwa ko mu mwaka w'1999 gutyo bijya mu 2000 uyu mugabo ngo yigeze kwica umwana bavukana mushiki we, ngaramwica mukuraho ijosi. Ubu tuvugana nayo makuru ari mu gihugu cya Uganda. Uyu mugabo Okello Christopher akaba asubijwe muri gereza, bikaba byemejwe ko bazongera kwicara nk'urukiko tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu ahangaha Gaba aho yiciye aba bana. Iryo tegeko ryo kumugarura ku cyaro ngo abari haburanira cyangwa ku ikaritiye ryatanzwe na perezida w'igihugu Uganda, igihugu cya Uganda Museveni niwe watanze iryo tegeko. Ikibazo kirabaza ngo ubundi urukiko rusobanuye iki mwisi? Ubucamanza bucimanza bushingiye ku bimenyetso bijyanye n'iki? So nta kundi ku isi nuko bimera, ibintu biraza ukagira ngo nibishya, ariko no kera hose byahozeho. Ubwo uyu mugabo Okello turategereje ku itariki 15 kugira ngo azagaruke mu rukiko aze kuburanishwa
ndetse binashobotse yatsinda akarekurwa, byanashoboka agatsindwa icyaha kikamuhama agakatirwa. So Kinyogoga TV show turahari kugezaho amakuru atandukanye. Warakoze gukora follow, sharinga video, ndetse utanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Urabyumva ute ku cyaha cy'umuntu yakoze ku manywa y'ihangu akica abana isi ireba, kuza akihakana icyaha, abacamanza bakavuga ngo dosiye tubaye tuyiparitse tuzayisubukura itariki izi n'izi. Kumana umugore umwe wiciwe umwana bamubajije ibibazo abaroya b'uyu mugabo bamubajije ibibazo bigira harafeyitinga, twabyita ko igihumure byamucanze.